Unyukile umthamo wezithuthi kwimigaqo engundoqo kwiphondo eMpumalanga. Ngale mvakwemini uvalomgaqo phakathi kweMiddleburg neMachadodorp lubale izithuthi ezingapha kwe700 ezidlula ngeyure kumacala omabini ezidolophu. Betemthetho bacwaninga imoto ukuthi tikulungele yini kuba semgwaqweni. Labo labashayela banathe tshwala batawubukana nesandla semthetho. Bagibeli ke bayakhuthazwa ukuthi bahlale bavukile bangalali. Lokhu ke kuthakaselwe ngilabanye abakakuthakaseli. Siyakujabulela ukuthi bakhona abala endleleni, especially this part of Hazy View, because most of the tourists badlula la baye Kruger National Park, so it's safe nema tourist wethu are safe. Yabona nje ke taxi ne ngifisa ngathi mhlawumbe ngaba nelo indzawo iline yawo yedwa cabanga ngaba ngconywana because la sidlula ngicabanga 6-7 times ngelanga. And lokho siphinde silokhu sima nebagibeli nabo bagcina ba complain. Labasemagunyeni batimisele ukuthi bachubeke nalomsebenzi lofana nalo nanoba sekaphelile emaholidi. Abantu esibafunayo ngobugebengu obhlukahlukene esesibabambile kusukela salontsha le operation kuze kuthi ga namhlanje bawu 8000 nangaphezulu. La asibabopha la emgaqweni ngokuphula imithetho yomgwaqo baningi kulena nje i-roadblock yodwa kulezi insuku ezibili ezidlula sesibophe abangaphezulu 150. Ingoti letinkulu letifaka phakathi kushona kwebantfu labadlulela enambeni lengu-3 asikabinato kakhulu kube nje nginye lele kwendeke ibhasi lapha yabulala abantu lababokuhamba bebahambela lapha ngasebhetali. But so far ngicabanga ukuthi si-province sisebenza kahle kakhulu nebashayeli bethu. Timoto ke tilinzeleke ukuthi tibuye tibe tinyenti emigwaqweni yalesifundza ngemva kwesuku lwakusasa ngani ngobe bantfu batabe sebabuyele emisebentini labanye babuyele emakhaya. Ngingusiphephile kunene wetindzaba ze-SABC eHazy View.